Mame Mao Akwaba and found Bragan and Sam TVGH so what frame Adjoa setting. Ya Juma Kufu adwa ya fam adwuma mba me mpam wo mo. Wo ba ya na apam wo mo. Nanka wo ba nanka nyuma mienu aso do iba no. Ba ko ni se ye be ye 24-hour economy. So tie miaminu no no ya mari bibi no no. Ayi. Abrante kokoyo ni nam kuri mu. Say Yamin. Yamin. Oh, Yamin. Me shouldn't say about the baby. I'm funny time be bomb the annoy. So just here. Oh, one month so no mini politics there wouldn't nyansa. I also the few nyansa here juma. Ye ba ye kicking wa kwatna port to be the go do konya ade send na ko do ho. Your mama say nya me doba no sam you say Sammy Gyamfi. And why you Suria? So what you say? Nanko ye jompre what the takasi confirm. Your mama say masa the o ye bia so many o. So what you say? Nti sa na tie dia me ba no na ne dia. Ye ma ne hwe. Oh, dia make dia siso ni say. Ene so hwe niema ekoso ye maimu. Eniema boarding to the extent say me wuru say besimaka no. Enye na anu ye. Ena se edun katia ka che say double track o mo ba 90 days. Ye wa bosumi nsia. Afred ye reverted. Mosa akokane die no mu. Enye na anu ye. Eno mo ka say ba omi ade eye haftel. Eye dia ne dia. Ene atani general say enye ne dia. Enye na anu ye. Ena mo ka kire ye nse. Tieriye pa o. Ena anu ye. Asemu a mo ka kire nse akufu ado ba wa anyehwe. De ne de ngonwa ye ni Lamte Vanderpool. Say amfa drip ya man kan ni dantin so anya hwe anya o. Ena o say akufu ado ba wa anyehwe. Wonsusu na akufu ado anyehwe no wo de drip aba. Eno nu akonya. Krono a mo pese mo bonti no. Enipa mo se nipa 4000. Mo do mo kọ ada ekoyi wo mo training. O ti ase free SHS ane ye di director ba ko national mo se mo nti ase ene yate ama ene yate o say district grade ye ne ye ba ye dwene ye the school feeding ba o man ni nyina mo ba no pam ye nti mama wa dwene ho say school feed ni Ghana fo eye nwadwuma pam wo mo ye ntua o mo ka no no de ne krofo aba mu no nyame betie empaibo school feeding kwasi kwanu agina kwanti empaibo no nyame betie wa dwene wo ye sam kra ye yi wo mo adie awrahu sam kra ni say nurse for had a reason only say so kwata o machi mebreba unim donku a obusuan bi so be yare tie di nkotodwe na hwesane akwan ya kando ko gira ho mo nya ye de wo mo retired nurses babam owie ya nso ne e ball Kevin Taylor eni Abrante Krasi ne on TV3 Johnny Hughes biemu anoka sabe ense hunu e de tia nurses na sabe minia ekuro atu nipa nurses ne gina ho opinfo ebufa so eye nurses bema enya prostrate of nurses ena edishem anade the swim overnight ebi a make say owo ebi a akuropon eso ofaka onika no aba ehodi say komfa noche na woni bibi de mo ase eja aba no kro no mo twa mo adapa enanu ye nurses fo ebi so ye ntwa mo ka any teachers ye ntwa mo ka o mo ko pikete ye yohanma no makofa swatifo ye brim wo mo na Mama agina daddy trim no Rawlings cry Mama agina daddy trim no na da ye nyina ya me anu anya den ama mpanifu ankasa Abrante o hyenkente se de okope koto e wo kwayim se nso so your friend said dapaja o se what is saying hey nto obusia me de me ye kroma se ni ntino me wo bi a o yesa na ya na misiri o ene mokobili ya o mokobusa ba bi oda me akrama be se nyese me pentima me kwa kope bi ama no ope member na mokobili ka ho anya hwe kura no de na me nua ya na o ya dwuma e wo o de say inshira FM yi ya na ochichi abaye o ira finidin sabi na nikura fra otwinoko omko no omko hwe omko busa kwampoku yenko busa budo ni yenko busa bozin anuraga heye ba ku bia na se odi aba twa machi sem ne wo faasi gina ho no ba ko ni brimi ya zi every ku she say why o ne ma kmet na di kmet na di no faasi kama bi wo hu oni gina ho ye di ko ba wo na wo o me kan ma di ma dada o ya ku asa na sasabro nso ne wo se dem se sasabro aketi ero na urade bini akure ya fambio o dia se akwa di machi birim nam ja o fasi so ya da you fan boy anyway just by the way and no me no way
o ti ase ene hwe makobili se na meka na semi hwe kwaku nom omowen eni ntinu sabe obi nim nyansa womra santim no mehwe ne ma akoso womo adisi fo no abako no de owu asafu bia madam fu wo de sai krampo CD ekọ no apro CD net mi kofa form no aka chom se wa wo be ma NDC no so be pick form obi timi kofa bi obi bona ba ekọ no owu. History is out there to guide us. Intebre ni nkaso se Kufuado ni MPP mpo, and of course since time immemorial MPP are buying or bar, they are able to think outside the box. Ya gini ma the only bie do owo bie eye etimi ko omanim. Mo dia mo bakra no a de owo bie no ode no ba fom de oni bie de ene buburu ja. Se ya kura mpo ya hunu afunu amanfo a mo ene yare a eka MPP okwan bi so a wo wunuane na ko school ebi kro ye wakwada o frɛ no atiye ma refri nti onfa ena me ehun ye wo mu die di ahyase ntem se na na o te kwadwa adu asare o te wo hene babo ama se o te nka me amenu abobi ansa se o te de ono so power family Mugabe Wom nyina any ADC for now our people are disappointing us and I'm saying they cry in fear na nyame de atwae na momo de abosumi nsiam pokra nie epotwade de enti ba ye de bebo enne o kra no boam na wo kwa body aduro me nwu bi da se body aduro etimi to no kan sika 5 million cement do say na etimi to dollar call for me enne body aduro nam 6 million so ti ase enne body aduro me huna apemo a na makam enokwayim eno asenta suo na memene wo ya da no nya 5 million 6 million akotobi enso ya no to onom eno wo moji wo ho ahwa menua ena sika na dollar kofom because munya bi che mi asame je fe mechia no nipa didi on kasa na nsa wa yesi abranti ayefe ne kala ya yesi no me o ka bi otimu enne sa wo hwe na tade nko anu a afini nyina no obehya aban no ema no kaniska 1.5 billion na tade nko a wo hwe na katua kaniska no 15 billion ende di nato ne wachima agene de odo na yiti ne de onompo emse minim se ware wa wodi a ye bom pae de amano bato oba de so ti ase ba ku na meme de nan wono anu wono ampam no wono no gi we se nyina menuamu aya o emu oya papa se no ampa ya ekobo ene de no kan ho a nyam betie yen Kufuado fira mamuo mu no ota kwadu anu ayi na Amerika ye gya wo mane ane e danka ne am na nsan ya na chesa yi kakra na kra kane ho nsem no eye nsem a eye wudi sem because enkane asem no dwamama ba bia no a on de wa na dwen se sa title no de be ko wom ejadum so o de be ko wom na emra ye dadum so mu no ne e to electricity bill mu enura 1st July month of taxation so atiase about 5 components and the atum na adan obra wa ba ya so yi tax component mienu afrim yen ye ba ye 17 for almost 4 years near fata kumeto sa covid ama I know senka Kufuado any ba omi omfa bintum na wo de uyi ye kran even covid levy no kran wa anyi o na hwe se mama gina ho e na se aba we de maintenance ye I my kran na yi ba ye no covid no ba ye no kran no wo mo tax e no ba ye wo maintain uwie ya bosumi isi ntem no o de tax makoma more than 15 and now no crowd emitie internal revenue wo mo ton chekere wa wo mikro maskora hinsan nyamfa ahwerewani ade nyina ye be tax wo mo baby akodro no na the temple of Jerusalem the antimi anyina be pim ne one of the reasons taxation Solomon kodru baby no or tax wo mo say the one red so tiase e never ma de odi abedro no enti wo a wo kan ko kusie obi ma eya be de MPP aban de mabre no wa bre no se wo ban ka wo tref pani no wieye no wantimi amas kore amas wantimi amma afisco afijazi na so de otoso mienu wieye Kufuado baaye no wa wie prempe college ofi hu so ne de no anadwene na so yanka we se nyina enem pempe so ade akoduro no ba bia akoduro no wanka ya nsu a obeka ya sere odi anoto nche ya a state of insecurity and ade abachi bia yakum nipa ade abachi bia yakum nipa ade abachi bia is that the state MPP DJ is that the state yeah MPP DJ there be that ni enkase sebe what for semunko but the rate I cost no mama is interested and is develop penchant for that so no vampire nyame hwe na mo obetmetuo so dia no to nchen ya
political harassment so tiasie any de keka ho any persecution obi a ukopo ewu adraba wo botae ni nyina ne se wo de ekwa bia so oba de obeya ne se obe fight corruption wan kasa no enya se corruption wo ba bi o yewura mama na ankasa a symbol of corruption wonu ani ni padua na wo ye corrupt yenim ne sisi ye etu aba bio no wanka NDC direct o wo say reset